Oca i Sina i Svetoga Duha. Evo, braćo i sestre, već 5 nedelja prođe, kako smo krenuli na jedno veliko putovanje u susret Vaskršnome Gospodu. 5 nedelja smo pripremali se za taj susret i ostale još 2 nedelje. Danas u 5. nedelju Svetog Apostola, Sveta Crkva koji do sada svake nedelje iznosi pred nas po neki divan primjer iz istorije Crkve Božje koja nas krepi da izdržimo na putu koji smo krenuli, na putu molitve, posta, truda, borbe sa našim slabostima, sa našim gresima, sa našim strastima. To Sveta Crkva i danas čini, braćo i sestre, izvodeći danas pred nas jednu divnu sveteljku Božju, prepodobnu Mariju Egipćanku. Možda ste čuli nekada njeno žitje, možda niste. Ona je početka svoga života bila velika grešnica iz Aleksandrije. Provela je u razvratu 17 godina. A onda milošću Božjom ona je pogledala duhovno, probudila se i pod rukovodstvom Svete Bogorodice krenula je u pustinju Jordansku da se tamo podvizava i da čisti svoju grešnu dušu od svakoga greha i svake prljavštine. I ona je u pustinji, u trudu, podivu, postu, molitvama provela 47 godina. Za to vreme ona u pustinji nije vidjela nikoga, nije vidjela lica čovječega, čak nije nekakvu zverku nije vidjela. Bila je sama sa Bogom svojim. A onda, po promisu Božjem, ju je otkrio jedan također pustijak, starac Zosima, koji je od nje saznao njeno žitije koje je kasnije upisano u knjige i koje do danas služi kao velika potpora i postrek svima nama da i mi, bar u ovom velikom postu, sledimo njen primjer u borbi sa našim slabostima, sa našim gresima. Ona je, dakle, primjer istinskog pokajanja. I Sveta Crkva je u 5. nedelju postavila njen spomen da nas podsjeti, ako neko od nas do sada u toku ovoga posta nije pristupio svetoj tajni pokajanja i ispovesti, da to učini, jer približava se nedelja stradanja Hristovih, približava se sveto vaskrsenje njegovo. I danas u Svetom Evanđelju Gospod svojim apostolima već počinje da naglašava ono što ih čeka u Jerusalimu, da će ga predati u ruke neprijatelja, da će ga ubiti i raspeti, da će biti pogreben, ali i uteka da će 3. dan vaskrsnuti. To je, braćo i sestre, pouka današnje svete nedelje i uputstvo Svete Crkve da nastavimo našu borbu, ne samo u toku posta sa našim slabostima i gresima, nego cijeloga našega života. Tajna ispovest je trenutna, momentalna, nekoliko puta godišnje.
kada pred sveštenikom, duhovnikom ispovedamo svoje grehe koje smo po slabosti svoje kao ljudi u životu našem učinili. A pokajanje koje prethodi tajni ispovesti, ono traje neprekidno. Jer šta je u stvari pokajanje? To nije samo ispričati pred duhovnikom svoje grehe, pa sutradan nastaviti po starome. Nego pokajanje je pre svega svest o svojim gresima i čvrsta odluka da ih ne ponavljamo dalje u svome životu. Kao čovjek koji dođe u bolnicu, osjeća se da mu nije dobro, da je bolestan. I primi ga lekar i opet lekarem ispriča svoju priču, gde ga boli, od kada ga boli, kako ga žiga i tako dalje, da bi lekar ustanovio pravu dijagnozu njegove bolesti. To je u stvari u duhovnom životu sveta tajna ispovesti, gdje mi govorimo naše grehe, otkrivamo naše duhovne bolesti pred duhovnikom, da bi on na osnovu te dijagnoze mogu da odredi i lek. Lek je upravo pokajanje i ako treba epitimija od strane duhovnika kojom se lečimo izvesno vreme koliko je određeno od naših slabosti. Nije dobro da bolesnik bude kod lekara, ispriča svoju priču, utvrdi se dijagnoza, dobije čak i terapiju, lekove, vrati se kući i ne koristi ono što mu je lekar savjetovao da bi ozdravio. Nego lekove koje je dobio zaboravi gde su ili čak baci u korpu za odmatke. I onda, razume se, nema isceljenja, nema ozdravljenja. Tako i u duhovnom pogledu, braćo i sestre, kada dobijemo pouku od duhovnika, kada dobijemo epitimiju, to nije kazna, to je lek. Neophodan lek koji nam pomaže da se oslobodimo svojih duhovnih bolesti. Zato ih treba svesrdno, radosno i revnosno izdržati i tako se truditi na svome spasenju. Sveta crkva je za ovaj veliki praznik Hristovog stradanja, vaskrsenja, uspostavila ovaj post da bismo se mi pojačanim molitvom, pojačanim postom, pojačanim ispovedanjem grehova i primanja svete tajne pričešća, da bismo se pripremili da sretnemo vaskrsloga Gospoda, da ga primimo u srce naše, u dušu našu, a on nas, kada pođe odavde sa zemlje, da primi u carstvo svoje nebesko i da nam tamo daruje život večni, kako bismo i mi sa svima svetim koji su mu u ovom životu ugodili, da bismo i mi sa njima slavili njega čudesnog Gospoda sa Otcem i Duhom Svetim za sve vekove i svu večnost. Amin. Neka je srećan i duhovnosti današnji praznik.